Pozdrav ljudi, danas ću raspakirati, instalirati, predstaviti Blue Yeti mikrofon koji sam kupio za sebe prije nekoliko tjedana. To je inače mikrofon od Logitech kompanije. Ako tražite neki mikrofon koji bi mogao biti full dobar za gaming, podcasting, satisfying videos, content, za neku kućnu upotrebu, pa čak i za profesionalnu upotrebu, za neke stvari, za storytelling, ovo bi mogao biti dobar kandidat. Dakle, evo, naručio sam ga preko Muzikr portala, sajta, dobar jedan portal, za dobru elektroničku opremu, glazbenu opremu, muzičku opremu, instrumente, mikrofone, zvučnike i došao mi je prije nekoliko tjedana. Evo ga, to ovako izgleda. Lijepi paket, ovo ćete dolje. Znači, jako lijep paket, lijepo pakiran. To je američka kompanija, američka tvrtka. Tu ima i Sennheiser, i Rode, i Blue od Logitecha. Ali mjesecima sam pretraživao i njega sam odlučio ipak uzeti jer mi je tamo ono što mi treba, jako univerzalno, može se s njim svašta raditi, nije preskup i to je jedan među najboljih mikrofona ispod 200 eura koje možete kupiti pogotovo za kućnu upotrebu, tako da evo, ništa da ga raspakiramo. Tu samo što sam malo, evo ga. I sam pokazuje za što se preporučuje za tići YouTubing, gaming, live streaming, jako dobro, znači baš stvarno jako zahvalan. To sam ga jednostavno uzeo, puno ga američkih YouTubera preporučuje i stvarno je ja ga isto preporučujem. Uzeo sam crnog, mislim uzeti Midnight Blue, ali uzeo sam crnog. Na kraju jako lijepo onaj Midnight Blue. Ima ih nekoliko, dosta vrsta boja ima, možete uzeti bilo koji, ja sam uzeti crnoga, ima i crni, bijeli, zlatni, srebrni, sivi, žuti, rozi, plavi, znači ima jako lijepih boja. Evo ga, znači to je ovako, lijepo pakiran, moram to priznati da stojim. Tu dobijemo kabel za napajanje, evo ga, nije loše dužine, pa ćemo staviti tu, evo ga, mislim da nije loše dužine, tipa ima 1,5 m, tako nešto cirka, nije loše, evo, tu ide kompjuter, ovo ide u njega, za napajanje, jednostavan kabel, ništa specijalno, ništa, znači manje i više biti u jednostavnosti, evo, ovo je kao one warranty card, znači ovo je kartica za garanciju. Evo, kratke jednostavne upute za upotrebu, kao što vidite. Njihova stranica gdje možete ići skinuti software za njihove proizvode, ako hoćete koristiti za modificirati zvukove, za snimati zvukove, njihove programe besplatno, ali sam mikrofon kao takav je spreman za upotrebu kada se ukopča uključuje kompjuter, sam mikrofon je spreman za upotrebu i to je to. Znači u programima sa kojima snimaš, inače snimaš sa njim, ukopčaš ga i snimaš sa tim programima, tipa ja koristim Virtual DJ i snimam s njim za to. Evo ga. To je to. Evo ga, ovako lijepo izgleda. Najbolje ga ovako staviti i ovako ga lagano izvući. I dosta je težak. Ovo je stiropor, to je to. Možemo staviti tu. I evo ga. Jako dobro izgleda. Jako je čvrst, jako je lijep materijal. Mat boja, volim mat boju crnu, jako je dobar pod rukom. Baš ga dobro odigrat. Jer stvarno lijep, kvalitetno izgleda materijal, dizajn je odličan, jako je stabilan, jer jako je težak. Većinom je metala, cijela metala, ove dugmići,
tipkice su eventualno od plastike. Ispod ima ovo jako lijepo ko spužu, da je lijepo prijanja i da je bude mekano, da ne kliže i to je jako, jako dobro izvedeno. Znači ovako je napravljen da kao bude zaštićeniji prilikom transporta i da manje zauzima, inače sve to lijepo ovako digne, makne se ova spuža ispod, još jedna zaštitna. S ovim kotačićima ga fiksirate u položaj koji želite, ja ću ga fiksirati točno ravno, možete ga malo više ovako, malo više onako, najbolje je ovako ste ravno. Tu ga se fiksira, to je to i evo ga, da prijeđemo odmah na njega, vidite kako lijepo, znači lijepo izgleda, evo ga, lijep logotip, evo ga, ova prva tipka je za utišati ga ili ga ne utišati, mute, unmute. Znači to kad se stisne, tipa kad je upaljen, kad je prekočeno računalo, svijetli crvena lampica. To znači ako svijetli crvena lampica da mikrofon apsorbira zvuk i da se čuje da kad ga snimaš da snima, da live streama. Znači, ne nužno je ako snimaš ili live streamaš, ali apsorbira zvuk. Znači kad staviš slušalice i slušaš, on prima te zvuk. Kad ga stisneš još jedanput na njega, ako lampica trepće, onda to znači da je utišen, mutan, i onda ne snima zvuk, ne apsorbira zvuk, bez obzira da ti ne snima zvuk, ne čuje se zvuk. Znači zato je jako mikrofon dobar, tipa taj moz, ta stvar je dobra za kad live streamaš ili gaming neki radiš, samo stisneš dugme, žmiga, ne snima zvuk, ne čuje se zvuk, ne apsorbira zvuk, stisneš ponovno, svjetli crveno konstantno, znači snima, nastaviš dalje. Jednostavno, ovo je znači, pojačivač, potenciometar za volumen zvuka kroz slušalice kad staviš slušalice ili na zvučnike. Ovo je minimum, ja se povećavam do maksimuma, ali preporučujem da se ne stavi na maksimum jer onda neki put zvuk iz slušalica ili zvučnika može ući direktno u njega i znači zvuk koji ti proizvodiš, on snimi i ponovno ispusti, ponovno snimi i onda se do onih komplikacije, zvučne distorzije i cviljenja, svega svačega, probijete bubnjići, znači staviš ga na sredinu ili malo više sredine, tu samo kad snimaš slušalicama staviš pa vidiš samo kako ti paše. S druge strane imaš ono što je bitnije, čak možda eventualno gain, znači to je koliko mikrofon apsorbira zvuk jako, koliko želiš da se zvuk čuje jako, koliko želiš da je jako zvučnik i apsorbira zvuk i koliko detalje apsorbira zvuk i na koju daljinu. Tipa kad pojačaš gain znači i na većoj daljini je mikrofon zvukovi iz okoliša, iz okoline čuje. Svaku sitnicu, svaki mali zvukić i neželjeni apsorbira, čuje, snimi. Ako staviš na manji gain, onda tipa sa manja udaljenosti snima, znači onda tipa ne čuje se nešto malo dalje. To. I ne snima toliko detaljno, malo slabije čujete neki neželjeni zvukovi, sitni zvukići i ovo. Zato je tu lijepo naštimaš, pa tipa, znači ovo je minimum, pa na maksimum, isto oprezno sa njim, znači između polovice i maksimum je dobro, baš možda ne maksimum jer tu onda počne snimati svakakve zvukove, čak i izvan kuće, izvan prostorije počne snimati zvukove iz okoline, sa ulice, to je tako da tu moraš biti oprezan s tim. Jako dobro za ASMR videe, pa onda možeš lijepo naštimati zvuk skoro na maksimum i onda se čuje svaki mali zvuk, ali onda moraš opet biti oprezan i ne smiješ preblizu pičet, jer onda ima puno zvučnih distorzica, to moraš biti oprezan, balansirati, zato je jako dobro što direktno možeš kopiti slušalice na njega, pa direktno uživo možeš čuti kako to. Direktno uživo možeš dok radiš, dok snimaš ili dok te ciljaš da ćeš snimiti, dok to radiš, govoriš, direktno možeš čuti kako to zvuči, da li si preblizu, da li si predaleko, da li je prevelik gain, premali gain, jednog možeš snimati gain, možeš snimati mod, možeš snimati volumen, možeš vidjeti.
na koju blizinu ti je dobro snimati, s koje strane ti je dobro snimati, zato je to jako dobro, možeš lijepo čuti, zato volim tu mogućnost da slušaš direktno, uključiš i snimaš direktno sada ovdje. To većinom mikrofona ima. I ova tipka zadnja donja, ona je možda i najbitnija. To su tipka s kojom mijenjaš modove. Znači imaš četiri moda glavna. Ta 4 moda glavna, to je jedna vrlina zbog čega sam ga i uzeo, jer je univerzalno, može ga koristiti za nekoliko stvari i s tom tipkom doslovno mijenjaš ponašanje zvučnika, apsorpciju zvuka, kakav tip zvučnika želiš trebaš. Znači imaš 4 različite mode, doslovno 4 različite mikrofona. I zato mi je jako dobar mikrofon, jer s njim mogu nekoliko stvari ga koristiti tipa. Ovaj znak, znači ova bijela linijica, znak, to je prvi, kao dva kruga koji se presjeća jedan druga, odravno, to je stereo mod. On je jako dobar za ASMR videe, zadovoljavajuće videe, reakcijne videe, neke videe kad radiš nešto tipa o nekoj radionici ili nešto, sklapaš neke makete, a želiš da ljudi, tvoja publika čuje svaki zvuk u stvarnosti, kao da su ovdje s tobom sada, i da čuju od kuda taj zvuk dolazi, da li s desna, s lijeva, s prijeda, s zada, ispred, s koju udaljenost dolazi zvuk. Tipa taj mod je jako zadovoljavajući kada slušaš, zato je jako dobro za zadovoljavajući vide, satisfying video, ASMR vide ili tipa neke makete, neku hranu pripremaš i jako dobro upije zvukove i točno se koristi kod da su ovdje, ljudi kad slušaju kod da su ovdje sada s tobom i točno znaju da li zvuk dolazi s ove strane, od sprijeda do zada, iz ovog puta, od ozdo, znači jako dobro realističan 3D zvuk mod. Drugi mod, kad se ovako prebaci, ovaj mod je običan krug, to je omni, tako se nešto zove, omnidirectional kao mod. Znači to je mod koji je jako dobro za podcaste, pa i storytelling, za ovako neki općenito kao znači kad želiš tipa da iz bilo koje strane dolazi zvuk ili neko govori, on snima identično isto. Znači tipa ako snimaš ga, tvoj glas dolazi s desne strane, lijeve strane, sprijeda, od zada, isto se čuje. Znači isto se čuje, isto snima. Samo je bitno udaljenost, normalno. Znači to je tipa jako dobro za podcaste. Znači kad neko govori, može tamo neko govoriti od zada i ovdje tu, ili s desne strane, lijeve strane, on će isto snimati, isto će se čuti kad budeš preslušao tu snimku poslije. To je jako dobro, taj mod, drugi mod, to je jako dobro tipa za podcast, evo ga. Treći mod, ko neko obrnuto srce, to je zove se cardio mod, evo tu ću postaviti te modove gore nakratko. Cardio mod, tu su objašnjena detaljna. Cardio mod, to je tipa da samo sa jedne strane, znači zvučnik, mikrofon u tom modu, samo sa prednje strane snima zvuk, ovo ostalo ignorira, znači zvuk od zada, sa desne strane, lijeve strane, sve ignorira, samo iz ove areje, iz ove zone, znači sprijeda ispred mikrofona, samo od te strane snima zvuk, apsorbira zvuk. To je jako dobro, tipa kad ne želiš, tipa za storytelling, za neke videe kad ti pričaš, objašnjavaš, nešto govoriš, kao za naraciju, da snima samo tvoj glas, samo ovdje u ovom trenutku, sada ovdje ispred, u ovom dijelu, i da ne snima nikakve druge zvukove iz okoline, iz drugih prostorija, od zašto se događa s lijeve i desne strane, i da snima samo ovo. Još ako ne snimaš gain, da ti ne snimimo previše okolinu, nego da ga malo smanjiš, taman odlično za naraciju, ovako nešto, ako se dovoljno lijepo približiš ovako blizu njega, ili tako nešto. I zadnji mod je bidirectional, tako kao u dva smjera mod, znači to su kao osmica, znakić ovako izgleda, kao osmica izgleda, jako. I s tim modom, taj mod jako dobar tipa za intervjue, za podcaste, intervjue, dijaloge. Zašto? Pa zato jer zvučnik snima, mikrofon snima, identično snima sa sprijeda i od ozada, znači i s jedne strane iz sprijeda zvučnika i od ozada zvučnika identično snima zvuk, znači postaviš ga na primjer u centar stola
i osoba sa ove strane i sa druge strane iza zvučnika, mikrofona će identično će snimati njihove glasove, pogotovo ako su sa iste udaljenosti, ne iste udaljenosti. Znači, jako je dobro za neke intervjue, tipa kad imaš jedan mikrofon, njega imaš, izolirana soba, staviš ga na centar stola, oči u oči si s osobom, radiš neki intervju, podcast, nešto, imaš jedan zvučnik, ovo je mikrofon, i kad ti postaviš pitanje, identično čuju jačinu tvojeg glasa, identično snima tvoj glas, kao da dolazi s pjeda, kao što kad osoba odgovara preko puta tebe, identično snima njen glas, kako ona odgovara. Identičnom kvalitetom zvuka i kako da dolazi iz istog smjera, kao neki intervju dijalog kada znači ovo dva smjera snima, ignorira bočne strane. I jako je dobar mod za te kao neke intervju i to ajmo reći kao novinarski, ako želiš ti raditi neke podcaste sa tim samo jednim mikrofonom na sve stolu. Dakle, i šta smo još, ja preferiram stereo mod, jer mi je tako lijep, realističan, guž ga jednostavno slušati i za ASMR videa, jer neće radim ASMR videa. I, šta je još dobra stvar, ovaj stalak, adapter se, od videa se može se skinuti, znači kad se od videa ovi kolutići, može se skinuti i uzmeš samo njega kao takvoga i onda ima dolje poziciju rupu i onda ga možeš zavidjeti na neki drugi stalak, na neku šipku metalnu, na neki drugi adapter, to. Onda imamo, tu je input za slušalice, što sam prije rekao, tu se kopča slušalice i uživo slušaš ovo je input za naravno napajanje. To je to. Evo ga, sad ću ga ukopčat u laptop i ovo je mikrofon, među najboljim mikrofonima za kućnu upotrebu pa i za drugu upotrebu, nekom čak i profesionalno u nekim segmentima. Jako dobar mikrofon. Među najboljim mikrofonima koje možete uzeti za ispod 200 eura, od ispod 200 eura od $200. Ima još tu i one Blue Yeti X koji je još malo jači, Blue Yeti Mini, ali tipa ovo je dobar za nešto drugo, ovo je bolji za onako, ovo je Mini, ajde kao malo slabiji, kao manji, lakši. I evo, stabilan je, jako stabilan, znači nema straha od padanja, stvarno je jako stabilan, znači to mi se jako sviđa i stvarno kvalitetne izrede. Sad ćemo ga ukopčati, znači evo ga, imamo tu kabel i evo ga, jednostavno, znači to je dobra stvar jer je biti u jednostavnosti, znači taj mikrofon je već spreman za korištenje, samo ga se ukopča, pričekaš pola minute, minutu, ukopčaš u laptop kompjuter i spreman je za korištenje, ne trebate nikakvi posebni softveri. Ti možeš uzeti neke njihove softvere na njihovoj službenoj stranici, ali jednostavno ti možeš samo ukopčiš u kompjuter i snimaš sa Virtual BGM 8 sa svojim nekim video editorom, sa nekim snimačem, snimaš kao što se snimalo prije sa nekim drugim mikrofonom ili sa laptopom direktno, snimaš zvuk i bez ikakvih dodatnih softvera, nema nikakve potrebe. Evo, to se ukopče ovako. Samo što eventualno još da naglasim, eventualno neki put to kompjuter sam automatski napravi, ali neki put možda trebaš sam. Kad ga uključiš, dobro ići, znači odeš u postavke, tipa imam Windows 11, odeš u postavke, zvučne postavke i ideš u inpute. Ali to kada ukopčaš fizički, ako ti nije postavkama postavljeno kao da ti bude Blue Yeti mikrofon, nego da ti bude kao tvornički mikrofon laptopa, samo prebaciš sa mikrofona s laptopa, prebaciš da ti snima u buduće kao input bude na Blue Yeti mikrofon. To. Ili u programu u kojem snimaš, tipa G8, evo, idemo postavke, zvučne postavke i input samo prebacim mikrofon da mi u budući input bude mikrofon od Blue Yeti mikrofon, piše tamo Blue Yeti, piše. Evo ga, doslovno ga se evo samo ukopće, samo kad se ukopće u USB, to, i evo ti ga. Pričekaš tipa da se ono to apsorbira, da on sam, da ga primijeti, da ga detektira, i evo ga. Već imamo tu ovu lampicu, znači kad se svijetli bez prestanka, znači apsorbira zvuk, može se čuti što ja sad ovdje govorim, može, ako počnem snimati na programu, počne snimati. Ako ga mutam, stisnem
žmiga, znači ne snima, bez obzira da li ja snimam live stream, jednostavno ne snima, uopće ne apsorbira zvuk kada ukopčam slušalice, evo, sad ću kopčati slušalice, vrlo je jednostavno, kada se pogotovo isproksira, samo kopčaš slušalice ovdje i evo, to je jako dobro, tipa sad ja točno mogu vidjeti kako, šta to zvuči, na šta to liči, bla 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 bla. Tipa, paći volumen, da mi uopće čujem, znači paći malo, da čujem ukopčem ga, evo, sad čujem svoj glas u svojim slušalicama, tipa kad je na nuli ne čuješ ništa, ali tipa staviš na pola, već čuješ svašta dobro i još malo pojačaš, sad game, jer mi je na minimum, a se jako dobro čujem, znači jako osjetljiv, ja sam mogu pojačati i sad što više pojačavam, to se sve više čuje kao neka zvukovi iz okoline, pa zvukovi čak i sa ulice i izvan kuće se mogu čuti. Znači, svaka i neželjeni zvukovi, zato moraš biti oprezan s tim gainom i zavisi u kojem modu šta radiš. Tipa ako želiš sam mora plaćaš gain, ako želiš neki storytelling, neki podcast, možda eventualno smanjiš da se ne čuju ti nepotrebni zvukovi iz okoline kad neko šuška i tako dalje. Zato je jako dobro. Tako da ovo stvarno, ovaj mikrofon je među najboljim, ja sam potraživao mjesecima što je meni trebalo, i među najboljim mikrofonima je ispod 200 eura, znači 150 eura košta, znači ono, stvarno je ono jako poželjen mikrofon i tako vam treba ako za kućnu potrebu, za gaming, za podcasting, za ASMR videe, znači jako topla preporuka, stvarno ono, vrh je teški vrh, zato je doslovno u jednom mikrofonu imaš 4 mikrofona, znači možeš ga koristiti i za ovo jako dobar je za ovo, znači možeš ga koristiti za par stvari i univerzalan je, jako dobar za korištenje, možeš ga koristiti za svašta je stvarno ono, za kućnu potrebu i ono, to je to stvarno. I lako ga je za održavati, lako ga je ono za spremiti, jako je stabilan, prelijepa je izrada, jako lijepo izgleda kad se snima, sam doživljaj gledatelja, doima se jako profesionalno ta snimka kad gledate taj mikrofon, znači jako lijepo izgleda uopće za vidjeti kao prvo na snimci. Tako da stavit ću možda linkove eventualno dolje kao za sve software i za te njihove firme. Tako da ako vam se svidio ovaj video, lajkajte i bit će još ovakvih videa, odpakiravanje, otvaranje uređaja koje sam kupio, svjetla, ovoga, onoga, kao je nešto kupio kao unboxing, bit će još takvih videa. I ako vam se sviđa, subscribe-te se na ovaj kanal, popratite se na ovaj kanal i nadam se da sam sve rekao o njemu, bit ćemo, valjda sam da nisam propustio. A i još jedna stvar, znači kad snimate tipa, kad ste u stereo modu, okrenite ga ovako, znači da ovo bude prema kameri, ovo prema vama. Zašto? Zato jer kad gledatelj bude gledom, ti kad budeš govorio na ovu stranu, on kad bude slušao na slušalice, njemu će to biti kao zvuk dolazi s ove strane. Kad budeš govorio na ovoj strani, njemu će zvuk dolazi s ove strane. Što znači da ako želiš ASMR videe raditi ili ovako da ti imaš stereo mod, da želiš da gledatelj čuje otkud zvuk dolazi, najbolje je krenuti mikrofon, da on vidi ovu stranu, ti vidiš ovu stranu, iako je ovo možda prednje mikrofon. Zašto? Pa jednostavno, kad tako kreneš, ti kada budeš govorio na ovu stranu, sam gledatelj, kad bude gledao, njemu će biti isto na ovu stranu. Kad budeš na ovu stranu, to je jako važno, što sam primetio u prvim videima, pa sam ga jednostavno obrnuo. Iako je možda je ovo njegov zadnja strana, ovo prednja, ali jednostavno ako želiš da gledatelj čuti, bolje ga možda tako krenuti. Tako da ništa, do sljedećeg puta, čujemo se, vidimo se.